Ya what's up guys, nk'ibisanzwe murabizi ni Voice TV show nk'ibisanzwe. We are back in the street nk'ibisanzwe kabisa. Turi muri Kigali hano za Gisozi kabisa nk'ibisanzwe. So murabizi tuba turi street tubaza abantu ngo bimeze bite ku mihanda, mu kazi, ibintu byose bari gukora nyine biri kugenda neza cyangwa ari imbogamizi bari guhura nazo nk'ibisanzwe. So rero hano ku mano no kwino ncuro turi kumwe na motari. Motari bro. Kwino turi kumwe na motari. Reka tumujeni tumaze niba ari ibintu bakigira kuri yo motari cyangwa nabo bari step ubwabo katumubaze guys. Yewe yo what's up? Ni fresh Ahangaha rero turi imihanda tuba tumenya ngo ibintu bimeze bite, akazi kari kugera neza cyangwa ari imbogamizi n'iki. Akazi bimeze bite? Akazi ni gake. First of all ndi kumwe nande? Olivier. Ndi kumwe na Olivier. Olivier Rwanda. Ya ndi kumwe na motari yitwa Olivier. Rero nk'ibisanzwe tuba turi kumenya ngo abantu bimeze bite, niba street ibintu biri gucamo neza cyangwa ibintu biri kugorana. Urabona uriya mwaka wa 2025 uriya mwaka wabonye gute? Ni ibiki byagenze nabi uyu mwaka wa 2026 noneho nk'ize ngamba ugiye guhindura? Kakubwira byagenze nabi muri mwaka tuvuyemo. Muri uyu mwaka tuvuyemo ibintu byagenze nabi. Hari abajama bari kwiba kasike bubi. Na kasike kuzitwara noneho uri gutwara umugenzi ukamujyana wamugeza hano ugiye uri kumva akava ari kukubwira nyine ari kukwishyura akakubaza ngo witwa gutya na gutya. Nitwa gutya na gutya. None se kuri momo kuri phone kuri phone witwa gutya na gutya amafaranga nayashizeho ukareba mu gihe ugiye kureba amafaranga kasike yayigurukanye kare yagiye nta n'amafaranga yoreshe agahita atwara kasike abyihoreka ubwo usanga hari n'igihe cy'itanu mwaka cyatanu. What the fuck? Ibyo bintu biri 2025 cyane na gatatu naho birimo nabwo biracyakomeye gahunda bafite niyo kugira ngo tudatunga kasike. Bashaka ko mukora nk'abakongomani. Oya turi mu Rwanda ijambo rimwe ku bantu bakora ibintu nk'ibyo nka motari. None hari n'igihe usanga nk'agapeti k'akana gatoya byadanje katumwe n'abasani bakuru. Ukagaheka ukakageza nk'ahantu ukagahita kakubwira ati babetse ngenze amafaranga hano. Ukabona ni igipeti cyadanje kigava kuri moto na kasike. Ukabona katakubeshye. Kava kuri moto na kasike kagahita kigurukira kakigenda kasike gahita kayijyana. Ibibazo rero dupeti dutoya wallahi. Tube kuri ibyo ngibyo. Hari igihe heki beach. Kivuye muri Karabu. Cyana sayitse mani. Heki beach. Mwagera nk'ahantu agahita bwana amafaranga mfite. Ibibazo. Urabigenza ute? Akakubwira ngo none ubwo tubigenza ute mota. Akabona nkumva Moses. Mupuri. Nkumva Moses waniremo cyangwa uraheza nigendere. Ukabona nakundi kuntu abigenza ugaheza. Ariko hari imotari nka biri arangiye. Ako na bomora muri ahantu gutya muri korodoro. Oya nyine nje nago nabikora ariko hari imotari byabikora mwana. We nago wabomora? Nje ndacyari umwana rega. Nenze ko mu buryo bwo cyangwa ubundi yakwishura. Oya njewe icyo gihe cyo gusa nje nago wapfa kuncika. Niyo mfite agakapu mpita nkagukuramo. Okay. Nkakuramo ako kanya. Noneho mota ngenda shaka urumva ibyo bintu muri uyu mwaka byaye birimo n'uyu mwaka birimo. Kuko turi gutangira kuri Noheli nabwo banyibye kasike man. Ubu ni ya kabiri ni nk'iya gatanu. Yo my peoples. Itanada kasike bro. Oya ubujura bwa kasike ubwo burakabije kabisa. Bivuze ko ingini yakangaye mu mwaka ya gatanu. Guys, ini ya gatanu. Ibintu byafashe undi rwego byo kwiba amakasike bakanambura abamotari babeshya ngo bagiye kuzana ibiceri. Moto no urumva ibyo bintu bamaze kubigira nyine umuco. Ubundi hari urugero geramo yabibaye saa 12. Yabibaye saa 12 hari abantu ntatwara. Ureba ku isura batisura nawe urayitwara. Ngo oya nago ndi mu kazi. Kandi wambaye jire. Ndi no mu kazi ahubwo haza undi nkahita mutwara reba. Kubera iki hari igisura ureba ukabona gishaka kasike. Ngiye kujya kira ka makeup baje bantwara wallahi. None se muta. Nyine tubaze tuva mu vuba turi kubaga kabisa. Nk'ijambo rimwe abwira abantu bakora ibintu nk'ibyo babeshya gutyo bagahita batwara kasike man batanakwishyuye. Nk'ijambo rimwe ababwira. Ikintu nabwira mbere nambira abo bantu. Nibareke biriya bintu kweli. Uziko kasike ibintu babyihorera. Uziko kasike aragenda agategurisha 5,000 nkajya kuyigura 70.
kasike igura 70. Niyo mpamvu muzi nako baziba. Mota n'ubundi ndikumva ukizemo ahubwo izi kasike ndumva zirimo amafaranga.